Hamren rong supi along Minister rong hang kahumri dam. Assam adang pi prek jama district along kido damatung aphan Karbi Anglo Autonomous Council pen ingthum dampo. Rong ching dona maker third pen fourth grade sorkar chokamara tum pen kecho ason keron. Kardom pinada Abirta long pen ilisami injuli bepi nonarjuik tha birtang ton pen. Jangmini phaing kora phli arnian lockdown kang hapona sai derang kang pialong nithong ke presi arnian plengtanglo labangso angbong sarkar kapangda hukumateng pen hemarlo along an kido pensi chiklo ejon su se chot apori ditum pangthang ponanglo bonta koson lang donatum COVID-19 akiso joini pen non ke bangji aru ni phai ke thomarni an sarkar hukumateng pen hemarlo along an do ignang kokpo Lockdown kang habisek raraki sungalam Minister rong hangpenta mathasi jangmini phaing kora phli arni West Karbi Anglong Hamren rong supi along an nang kahumri pontheklong bangso kahumri along District Administration lapen Law and Order along an kenang sot raraki sung phuthak chingki jithan pon West Karbi Anglong Deputy Commissioner Asahe Malong an Minister rong hang policy lockdown kapedo bomesek sarkar kapathigarona tengpen rara kisung un anpen kachirap chitu asai kideng dunjia phansi chisik dopon lo pusi Minister rong hang lamchak chipikang Lapu ni thongkebra Asia por lockdown kang hap ajo arni nang pleng therapy puthot lockdown padupon thulangma Labang soalam pen perangkiatum karju ponahut Minister rong hang kapachinia tengke Central Sarkar pen koson makapathik laswa tengsi Assam Sarkar atumta chedondonik po Central government upor si depend po athebani tum dak state government Assam state bang mangke Central government kopima decision ken aswa decision atengsi khoidun popusi nilitum state government pen takaching bai padupon Derangkang pi along lockdown a joini pen rara kisum thektik lapusona porahut state government pen koson lo jangthua dor kaparlu Labang so alam wo HD Minister rong hang pen koson alam lo alangli nangkethantekang Lockdown kisung Dedang kang pilong kisung kekil lepas na por sama lo ilong bang yang dor bakta so yang dor kebat yang kisung rantu ko kasubut hana mi kilo di kangbo Laso alam mampu tha bang hadak ke to kateng lo tang de la corona virus akiso laso avur apan pai stop ji apan apang ton thegi apan bakachidan dun thegi apan pu tangka poisa kenang so nasi tangka poisa Pikthia dang masing umplu bapor laso kiso ase kecepa jogji apan kopi pima asang denge dang panungji aso tangka poisa kadure bang dokok tahai pusi hadak paklang pon tase metpen ke pene news media long paklang pon no than pon no tase laso porsi non ako bangke la lockdown uthida lok lutang de bang so pon ako chen tu data Labu lockdown kang habom angbong barla atomon herayalom kisung ki phodonarat ke do anaphan disaster management ahin pensi akera pajirpo laso angbong disaster management atum pensi langchari ponpo Dike etu survey kora hoar pisote disaster management bahot kora jikini niti niyomor onukoi jikini apologia patibologia sarkar apologia ekini koribor karone eta News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren Guwahati Pentin Sukia District along kedo Karbi Anglong Asoraphan Pini Karbi Anglong Autonomous Council pen ingthum dampo pusi KAEC CEM tuliram ronghang pen kapangda COVID-19 panajok Adap pikang terk laga por hot chidam chibanglong lepen penang an kisung chichak nang rintilo Lapusona por hot jang mipo ni phai ingkoi ra phopen ingkoi ra troxy arnian ni thoma pharman asamang kangalong amat kedo kapre ka district along kedo damatuma phan mithang ahem ka chedam long our sai sarkar pen pipon lo Laso teng si Karbi Anglong pen asama dangpi pregjama district along ka chongdap lapen lokachar di dam abang phu bang phi atuma phan jang mipo ni phai ingkoi ra pho arni Karbi Anglong Autonomous Council pen kang thomdam je phan chisik pon lo Laso puthak pini arnikang samapor Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang pherangkya thingno kaning jia tengke Karbi Anglong pen asama dangpi kapre ka district along ka chongdap dam lapen lokachar di abang phu bang phi atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council pen kang thomdam je phan si chisik pon tanglo
lasi pinap jangmi po ni phai ingkoi rapho arni humkre hini Karbenglong Autonomous Council pen bus pathik ponsi Tinsukia ledu along humpho lapen Guwahati along humtroksia bus kang thumdam je phan toy popusi ningje lapen ke pinap pen itu da humkre hini abas to iko Karbenglong Autonomous Council abas lapen ke Tinsukia ledu ada tabang thorun ni do Karbenglong pen gedam kalbian cuma kayang selo ada kacang dadam asal tuhan ke manje pan DCSP Tinsukia DCSP pana cingkialo lapan dak CWSD pana cingkialo lapan lokal MLA temana cingkialo lapan nak cerah monpo lapan permission ada elo lapan Guwahati pan pana dropsi to ipo lidu pan ke humpo asal tum kebang kedam ke akejoy kan tang CEM tuliram rong hangkaning je thua tengke alang lituma phan kang thum damahot kicho kijon pendang lok kache thabanam mas lapen ri kache pangthera dawai anta Karbenglong Autonomous Council pen se abar sai pipon poputa CEM tuliram rong hang ningje langka poisa thang ta lang tum cipinang ne kicho kijon dan tum Karbenglong Autonomous Council pen se pipon po lapen ahem kapile ye phan tum Karbenglong Autonomous Council pen Transporti Government pan hukum piala laso teng dan si senam anang tu pan kum dampo pinap dike jalan pola so pilong si punane dolang disunat sarili ta dolang pusaka dulu masih disunat sarili pen jenglo kalau kapre kadin kami do kami ni tu la kang thum dam je pan la lempon je pan sayang deng pon po News report Diganta Teron pen Sarjo Kathar Karbenglong Live Dhansiri constituency Nagaland hoyalong ni phainkora phli arni ada porphai phora chitim ahut banghini DNLA claim bang atuma phan army atum adimalong amat apran armudam den Karbenglong pen Nagaland hoy Dhansiri constituency arlong misi bailam ahabar mugolab desa arong along Dimasa National Liberation Army angbong minute inkoi anbak hin cheteng kheng dudlo labangso ka cheteng kheng apor hot banghini DNLA claim bang gadayeng Dimasa Ceparjan Rupson 1000 lapen Elvin jigdung atumke heliamu ke roklokajok adimalongomat aprandam julo apran kidam joy gadayeng Dimasa arideng pen M16 a heliabong lapen Elvin jigdung arideng pen AK47 a heli ebong longpon gadayeng Dimasa alanglike Dhansari daujengpa arongosor lapen Elvin jigdung abangke manja sorpusi pangthekpon Kachetengkheng apor ho DNLA klembang inut diphulam dengrod doyapura sor Devlin hojake kadri pusi police atum pachini pon News report Diganta Teron Karbenglong Live Keongdung Sorkar Chokomaratum Sorkar Kapen Khara Tengpen Kiduk Kelak Arada Tuma Phan Akera Pidun Desetami Penangan Ningkime Atumke Kacharap Cheto Pidun Bomlo COVID-19 penajok det piang kangkir klaga porhot kecho kijun long le kangchir kelang iraradat maphan penangan sorkar chokomara tumpen ningkime abang phubang phiatum sang khan kerap ki pidun asonsi jangmipo ni phain kora pli arni mithung rengthama constituency R2 kekang rongmi terang arong ningkime abang phi kadom bp pen alang liri atum chelangsi sanglin pho phuroya thelin ni lapen kapre kahormu kerapa jerdam Lason Taksi, Lumbajang constituency Kaparlo, Lunse Teronarong, Salomon Miliga Hinpenta, Sanglin Po, Dali Ilin, Lapenjang Tuibong, Kidu Kilak Arada Tumapan, Kerapa Jirdam. News X Report, Karbenglong Live. Lockdown के फारनी कपबात पेन रात के चुमोवी अकिसुम कमथा जोक्सी रोंगचिंगदोन सारबांगनेर कैप अंकांकिदो अमेकार सरकार साइखिया तुम अनिंकी मेबेन किचुआ सन दोन फारो सोसिया फान केरोन Hamren Municipal Board Kaparlo Ward Number 3 Rongchingdon Sarbangner Kep Amikar Bangthom Kep Sose Third Lapen 4th Grade Chokamaratum Aning Kemepen Ongdung Rongarat Lockdown Kepharni Kapebara Jok Rongarat Kangchir Kelang Irakisum Kachechak Nangdolo Bangso Puthak Matha Ponsi Asonason Kerona Sai Dengponlo Bangso Sai Kapachun Ponjiaphan Jasimet Hamren Girls High School Chokomar Vidya Singh Teron Chotro Kramsa Sedeng Terang Pendanglok Kadu Kabe Bangner Kebatum Tangka Chirungsi Kichua Sonamung Namponsi Rongchingdon Pathu Aklam Open Stage along Bang Pharo Sose Armuatumaphan Kichua Son Kerona Sai Dengpon
department long si kami claim dening la nili soil department long si soil department long so piar pu lo hadak nang claim nili pu mane progress hai for grade de sita me acha nang li non la so lockdown ni se nang li la so rong kidu kila karat kang che kalang ira rat tum phan kirap ke pidun ji ko nang li hin pen ko lo ke pidun ke nili apa pidun progress pina kamat pidun u tamu we ni litung da ni litung rong ching do long pina department na long leke claim atum sita me third grade la pen full grade atum kachirung ke progress atum ke ni litum pharu pli pli nang li ning rong ba pini la so kiron long apa oi ning rong lo ningarong lo nili ningarong lo la si aso kiron long apot pini nili hin benta ningarong ulo Labang so asai kideng along Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Akerap Lapen Hamren Wholesale Consumer Cooperative Society Chairman Joy Inti Akerap Pidon Thusi Sanglin Kep Kecho Inti Huroya The Dali Kecho Ajang Thupen Chenglok Penang Anason Ipajerdam Bang so bang kadani tum Hamren rong ching don sar bang nar kep do dak war nong trialong la sedak sarkar long ga charab dun hitum karbi chokomara songa hin pen chirung krai si ladak kiduk ke boy aradupik theng lohan chor chor bang phusai si ke ong nasi non la pirthe kangdang phuk lasuk covid 19 akesu pen boyar chunam dam kaphanabar sai tangka kawe la pen anor ni kachong data thai nang ke jum lai hui je thegdonong si nilitum doan chokamar dak rong ching don ka parlo arara coating je tum ben chingwai si ilitum ahin penta ong ole pajir movie sita doan sita kajin su ang the kachera ko ching honang theglo pusi asa saben me ronang ko chingwai si pini pajir ko Hamren Pen Daniling Hi Karveng Long Lai Tangte pinya taba Abirta ki lapon sikang tonik lo domi thak me kurwang thu